vau thani somni pali thole ni kan lo thleng le ta khovel ngei ven khovel mi pui ngei ven thu thar Middle East lamin dona kan han puang le dona update engem bozat kan na ya hei tunin dona hian Iran hian cluster munition an mang tanual ni hian a hriata Israel lam pro Israeli media te hian an puang na saveu maya hei hi ka thla ka har nangang ni turani kan lo puan thin ta kang kan hetiang cluster munition hi khovel ram tam zok ka chuanin man khap ania ama ero su Israel Iran United States te hian hetiang cluster munition manglo tura intiam ho ramzinga khan thuthlunga khan in mingan ziak ve lo ani hetiang hi kan puang tanuala cluster munition hanti hianin bomte naw takte te angkha ani maya chu van bo roka missile mora ballistic missile mora te anhan fuwa chu aper thui thai khop maya KM sombial chunga hianin aper kwal thai nia soi ani asurin asur ani ber maya chu atlak van duai ani ringot mai loka thlak lei thei ani lova hitak hial homna ania civil hun ma te aper darna sa a chu puakin le apuak lo po hi lekina la puak thei ani wangin a hlom em ani Israel po hian a chiat pha veo maya liam tam takanom pha kha nimin pi maya dimona nuclear hun ma Iran ina aron beina po khanin ballistic missile panhi Israel khan lo ka thlak maya khatiang khan chiat na lian taka thlenga kha mi nuwa khanin nizan lama Iran hian cluster munition vuana ballistic missile Israel aka plut le nia soyani tiang chuanin chen huna te living room ate bedroom lama te tiang khan ron tlaina puak choi mai thina nia hlo om khop mai air defense te hian hetiang sub munition warhead pa ngai ni lo tiro te hi an lo dang hlei thei tlat lova hetak hi a hlo omna ani building ati chena sa thin viau mai clear ran na civil poisoi lo te clear ran na om lovin tiang chuan ron vai ma mi mai thina nia Israel lam hoi hianin voi engema zat ka ani towa hetiang banner plak tak mai Israel a hian a thleng nual to mai abikin West Bank Palestinian lam hian an turna sa zual ni hian a hriata hei kan hriat angin Israel chu air defense thu engema zata ven hi mani Iron Dome te David Sling te aero missile te chutiang manga ven chu ania mun hai vai deuh hleka rocket missile ron kalte Iron Dome hen loka phlain ballistic missile hi David Sling le aero 3 ten no bitum ve thung ania chuti lai chuanin hei Palestinian ho chen na West Bank lama hian air defense yana cover thalutuk lo nia soi thina ni hei an tuar zual nia soi ani boka Mars ni som pariat po khan Ramzan breakfast meal an bot sei lai West Bank salon pakhata chuan Iran cluster bom aron tla a mei chepali kum som pasari atanga som ngai inkar an thi nge ni kha atiang kha thleng nuala Palestinian mi pakwadang pon liama anjinga hen mei chepali pontel chutiang chu ania khathil thlenga khan West Bank chimlam bet awa khopui atinginga mi sing khat sanga vel helai hmuna hian an chenga helai tol chunga hian Iran missile beina ron kal laka an himna tur structure ang chi safe room angkha an nei manglo nia soi ani bok Israel lama chuan missile ron kal lo hriat tir tu alat system thatak mai an naya kan puan to kha missile ron kal ani chuan an phone a notification an donga warning siren a ridon ti han donga chumi hnu warning siren a ria chumi hnu atang revak lova missile churon thleng tur ani chutiang chuan Israel lam chuan in buat seina mun him lampan theina turin in buat seina thatak mai an naya maro chu helai Palestinian West Bank a Palestinian te hi chuan chutiang system chuan mang ve lem lova chuwangin chiatna ron thleng chu an lo sepui ro tur de ungot nia soite po haom thina ni West Bank khopuya beita a mayor Mohammed Barhom chuanin Israel main lana siren ri da chu kan hreve thina maro chu in hum himna turin hun kan nei man thin lovani ati Israel a chuanin home front komani na ruam hanan siam angin missile ron kalin an phone a notification an lo dong veka chuta siren ari chawa chumi chung chuanin bombshell tara ten lo tlan lut man thina interceptorin missile ron kalema drone emo rocket ron kalte an lo ka platrin ani kha sangha zuko sum ko pani borvela tangkhan Israel a hianin bompuak laka himna tur safe room shelter hi an siam chho tran ni na langa chutila jon Palestinian Authority din lai khania din chho lai khani boka West Bank a hi chuanin vantlang chen na ina te shelter hi siam ani lawa in sakthara po hian an siam lem lo ni na langa achan ber nia soi chu Israel ron beitu Iran na mohan thopui helpol de hian Palestinian lam hi chu
an beidon lo an tana hlom lo ti ngai dana tanga lo chuak ni in chu wangin Palestinian te hi chuan in hum him na Israel mi tena an mamo angkha an mamo velem lo ani ti ngai dana tanga ron chuak ani chu wangin he shelter hi Palestinian lama hi chuanin an siam vak lo nia soi ani bawk ani West Bank upon is se Israel thu nei tu te omna building enkol na hmuna chuanin chenei nan sakthara hian safe room an siam tlang puya amai ro chu tuna Iran be pui thlakna hianin clash ammunition hian Palestinian lam an mani tan tu Palestinian lam kha ron thlir rang te chiam lo lai tak chu Palestinian lamina an torna chan pakhat chu ni ta bawk ani West Bank mi pui chenna a hianin Iran clash ammunition te po atla nual mai chu ni china kan soyang khan hi te po an lo nual to ani maro chu Lebanon tanga Hezbollah ina rocket an ron ka emo Hamas ina Israel beina ta na rocket an ron ka te Iran ina ballistic missile le rocket missile manga Israel an beina hian Gaza a Palestinian lam hin ron tin zone ve ngai lem lova chan chu an lam tang an ni wanga nia Israel lam man tin zone de uber nikum zuna Israel Iran ni som pani chungan in do khan Palestinian lam West Bank a Palestinian lam pakhat man thilova tunruma po hianin clash ammunition alu owangin mi pali an thi chawania amai ro chu Iran lam news te puan danin Israel in a missile lo ka thlak hi West Bank zone ate ka phla ni in an soya chutianga nei chona ke them leilama tla hian West Bank Palestinian te tan har satna lian taka thlena ni ti in Iran lam news te chuan an puang ve bok ka kha indo kai thoi thil kan han soi ania an soi chhun zom zelila hei Iran lam hianin ngongol an chuak an ti don nge US lam hian zuam tual tual lemot ti mai turin hei boru kan nei chawania Donald Trump ana darkar somli pariat chunga Iran ina Strait of Hormuz an hong lo ani chuan tia vo khan na tak a chhak chhuale Iran power plant beya a vo chungchanga khan atile ta silova Trump hianin Iran nen an in biak mek thule chu chuan ara tha a chhuadon ya lana wangin Iran power plant be tum kha an postpone ri ania ninga chhungin an in buat sena hun siamani don ani chumi hnuwa US duanga thilakal lo ani chuanin he strike kalpui kan tum hi kan bansan lova kan so son chawani tin asoi ani khamaro chu Iran lam version le drama version hi ai nang lo viau mai Iran hi chuanin biak na engma om lo thule Trump hian thudik lo asoi mai ani thudik lo asoi fake news ani tin Iran lam media te chuan an chua choi mai bokani maro chu vau khan na hetianga Donald Trump mana Iran power mun ma beya avo wang hian Iran a chuan mipui an phusan hlau thong viau nia soyania blackout na satak a om hlo thon awang hian mipui tam tak chu an chi a yani bera in buat sena sa viau mai bok ni nikal ta chung khan social media report as Iran a hian mi tam tak chuan generator te battery te radio flashlight tui ei tur dam doi fuel tiang zong zong chu an lo in chek na sa nia soyani Donald Trump ana Iran a be ni chuan an power mun ron bitu mani don chuan chutiang an in buat sei te po chu ngai ve reng ani power plant ti chiat hi enga thim satlia don ani ringot lova poilian tak tak Iran mi pui te ta na an nun kho chuana ta na poi tak mai thil thleng chhun zom thai ani chu chu tui ti thiang hlimna chu mi system chuan na athok thei don lo ngal te na ni electric manga hi kalpui ani miao wangin tin siwak network ang chi te khopui thli bolhlo song bolna chutiang network te chu power ma kalpui ani a tin internet te mobile communication te chutiang zong zong te chu man thei ani don lova tui an tla chamanga ei tur an tla chamanga health service a buai nuai don boka chiat na lian tak khai hian a thlen don ani power plant an be ni chuan Iran hian thapui thoina koto patrengina theina zong zong som khomin ma alak rin ani chu chuan helai ram biala buena chu atipun lun sotina tial hluai don ani Iran hian an mal tor don bik lova Iran thin rim hianin helai gulf ram biala an power mun ma chu chiat vekle Israel po athayang to kana abe hi adu ngei don ani amai ro chu Iran mi puita hlo thon chu nimin chhun khandar kar somli pariata nia chu chu an hlo thon angin thil khan kal ta lo hlo ania Donald Trump hian hetiak ang chiat na lian lutuk thleng tur le chu mi chiat na ina chiat le zolna chu tianga inka puk cho zut mai tur te chu angai ngam bik lo ni te po hian alanga chuwangin Iran nen in biak na an kalpui thu
le boruak tha awma wanga postpone ani thu mangkhan aron puang chuaka postpone ani thu mangkhan Iran be atumna chu thul ani thu aron puang chuak ani kha kar khata son hlat ninga chunga son hlat ani lai hian in biangna chhun zom ani anga maro chu hein biangna hianin US du dananga thilakal lo ani chuanin Iran chunga malaga tumna hi Trump chuan ban san na tum chuang lo ani Donald Trump ana Iran len in biangna an kalpui nia asoi hi Iran lam chuan an phaviau thung ani Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Baghei chuan ni somni palikal ta chung khan vo in thlengin Washington len hian in biakna engma kan nei lo ati Strait of Hormuz chung changa Tehran din hun le Indona ti top theina tura engma US nan hen in biakna omlo ti in Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Baghei chuan a soi Iran lam opposition lam chuanin he buena hi Islamic Republic IRGC te cho chuani ti in an mani hi mo phur ber tu an ni ti in an soi ve thung Iran lam opposition lam chuanin darkar somli pariat Donald Trump ana huna pek le chumi chunga Strait of Hormuz chong tura ti chu pom mai turin kan gen ani ti in Iran lam opposition chuan an puang ve thung ani heti la hian US a om Iran lalfa pa Prince Reza Pahlavi chuan Trump le Benjamin Netanyahu te chuan Iran sarkar na taka an nor lai hian civil infrastructure laka be puithak lo turin lo ngen ve bok Iran civil infrastructure hi Iran mi puita ta ania Iran zalen na le an malam hunatan po a hi an lifeline ani Islamic Republic infrastructure chu an be ni point Iran mi puita ta infrastructure chu khoilo turin angen thermal power plant system chu Iran Ministry of Energy chin chedanin an rama hian electric mangtu maktaduai somli point paruk velan oma chungzinga chuan chen na ina mangtu maktaduai somthum pani point pathum manom boka official figure chuan hydroelectric power chu a capacity za som pathum point pali vel a da ania hydroelectric power ai hianin thermal power plant a Iran mi puita hi anin ngatna sa a chutianga nei chuanin za asom kwa panga vel chutiang atan chuanin electric thachakna an hmang ani Iran a hian rampuma thermal plant za somthum vela oma avain megawatt singsari sangre ta pe chuaka chungzinga chuanin plant somni vel chuan megawatt sangkhat an pel plant pathum phei chuan megawatt sangni an pel ani facility lianber chu Damavand power plant ani megawatt sangni zakwa vel pe chuak thei ani Pakdas plant tia hriat hi hectar zani vel zeta zawania Tehran khochaklam kilometer somnga bor vela hla caravan khopuyo omni in asakna sen soringot po hi euro tlule dingon ni zetani nika power plant anti po hi hectar zani vela zawni in Mazandaran province Caspian tuipui kama omania megawatt sang ni zani zet pe chuakani bok Karas Khasvin anti hi Rajai power plant megawatt sang ni vel zet pe chuak ni in hectar zathum somnga bor vela zawa hei hi bun ani boka Tehran chevela hian power plant lian tak tak panga Damavan te Rajai te Montajar Gaim te Rut Sawor Mofate te ania electric supply a din mun poimo tak chengin Iran mi puite tan heng power plant te hian poimo tak zet khopui chunga ngei po hian plant te nau engengemo oma basan te reite tarats paran heng hi capacity niam zo kan nia anjinga lian ber chu paran ni in megawatt zakwa somnga vela siam chuaka besan hian megawatt jani somnga siam chuak boka chungchu Iran mi puite mantang kai mek chu ani Damavan power plant angchi facility hectar jani azau cooling tower le unit tam tak omna Terana Azadi Square aya alet somthum borvel jeta zaw angchi te hi nathok theilawa Donald Trump anaron kap siani chuanin Iran tan chuanin apoya poidan tur chu turu takani don an lifeline tak me umeu an tui song bol na te aneng kim engkim ania chuwangin he indona hian chetnara phlak taka ruai lu don tina ani phot mai Damavan khopuya helai power plant hi ti chetani chuan Iranin electric asiam chu theina zong za a pathum point pasari vela chan ngal don tina ni chuan electric megawatt zali vel thon chu ati top ngal don boka Iran electric system hi mun tlem te om khom lawin mun zau taka darsar taka siamani ve boka transmission le sub transmission network hi kilometer noi khat singthum sang thum borvel zeta thuiani a khopui le thingtlang line te po tiang chuan chhiar tel ni na 1 kilometer mak ta doi khat point pathum chuang
transmission network hian a huam ani he system hi transformer nuai singa sang sari le rampuma substation sang hnia tanga sanga velten tiang chuan an hmang boka substation te hi beini ta se chung engpek chhun te chu top hal don hetiang scale le dispersion hi ngai tu chuanin power plant pakhate mo engemaw zate mo US target hian ron huam ta sela rampum chu thim thup lo mai thei nia soyani bok ama ero chu za asom sari tanga somriat vel chu Iran hian power han siam chua theina a top hal thei bokani Iran tana pui tur chu an power plant top rol hian in an water desalination plant hian ha thok thei don lova chu kan lo soi fo thin ang khanin henglai bialami te hi chuanin tui an har sa viau thina an tui in tam zok hi tui fin riat tui an thlit fim le chhon hi hania chu tianga tui fin riat tui in tlaka song bol na water desalination plant te hian na an thok thei don lo chu tiang plant chu electric coal manga ti nun vek ani wang hianin Iran tan chuanin chenara phlak thleng thei reng tina hani ole chu tiang zong chu Donald Trump po hin a ria chu tiang chet na lian tak thleng thei le akoto patanga Iran in aron hamle turte helai galvaram bial le Israel te a theina zong in Iran hian ti chet veka tum don chumi chuanin buaina lian zok chenara phlak zok indona lian zok mayal lian zok a siam chhuak thei ania chuwagin Trump po hianin Iran laka be pui thla ka tum hi an so son le ri ania maro chu inbiak na chu tiang khatiang an ti te po hi Iran nam hi chuan takani lo ani do tani US nen hin biak na engma kan nei lo an han ti ania enge Trump ril ru hi Iran be tum awang hian Iran in rin lo lai taka be atum awangin so son nangin a soi nge ti te be pui thlak na in ngong lian tak anei don awangin Trump hian ti le lo tumanga chumi wang chuanin in biak na chhon lamin a postpone tamai nge ti te po chungai dan om thei hania chelai tak chu la hriat chian hlei thei ani lova engpo ni sela Iran power plant be ani ta hri lo hi khovel tan zona lom om Iran mi pui ta tan po lom om ani poisoi lo civil tam takin an tur dona Iran an ni wang khan an sual vek lo IRGC Islam rorel na phongwan tu te tiangan mi pui te poina an nin hetiang system an kalphunga hi noi bo hi Israel US hi chuan an duania chuwangin Iran mi pui tam takte hi chuanin democracy amo chu tianga kaldan kalphung thar manga an ram kal hi an du ve tho ania chu tianga mi tam tak tor theina tur pumpel an ni ta phot mai chu thilom om tak a han ngai phot mai te ang Iran indona awang hian khovel hmun engemaw zata Iran lam tran tu te an phusa viau thina hai ani pokan kan puanga India ram chunge Jammu and Kashmir Srinagar te po Iran thlop tu an pung khoma chutiang chuan donation hialte an khon hani kha hei London apo hianin Jewish Community Organization ambulance pali chu hal ani ringot mai juda huat na kai hnoi thil ne na inzom anga ngai ani nge a Metropolitan Police te chuan thu chuan siama Golders Green a Jewish Community Ambulance Service ambulance hala nei thule poi khoi tu te chui ani thu an soya heng ambulance te hi non profit volunteer organization hatzola te ta ani London Fire Brigade chuan kang thel turin kang thel motor pali le kang thel tu somli tir ngal in helai munian thlenga ambulance a cylinder pu ka hi hian abul nai in tuk verdar thalanga anghor ke boka hliam le thiero nom lo kumsang ni somni pathuma Palestinian firfiak Paul Hamas ten Israel chimlaman be wanga Israel in Gaza Stripa Hamas laga be pu thlak in dona athlen nuwa khovel ram ranga juda mi le juda munte be athleng na sato vio maya Community Security Trust a Chief Executive Mark Gardner chuan Britain a juda omte chu fiam khurturin sa tun haya liji te Rothenburg Amsterdam ate juda beina athleng Britain a hian juda noi ni sing ko vela nom mek Muslim phei chu tam takan ni to a UK hi Muslim pem lut le in thlapung chaklu tuk hian in tu boi ve mek ania anni po hi hun lo lom tura chuan Muslim ram an ni chho thei tura ngai anni chu tiang khop chuanin Muslim pui hi UK a hian an pung chaka political a nu ma lian takan naya influence lian takan nei chho to a political lama te wantlang rorel na le kongtin renga Muslim community tam tak hianin chanvo lian tak tak te ngong lian tak an nei chho to ania chu tiang chuanin he Muslim mi pui tui phone hanti mai teang Muslim mi pui pung chaklu tuk hianin sarkar tam takati boi chho mek to zong ani hi
hei Mizoram te pawh hi Muslim tite ang mystery big takin da namdang na thokte atam ber hi Muslim an ni a hei hi tunari chuanin buailo angin langba ela kan la buai don khopani tiang chuanin in satur zong zong mai hian vai mystery kan chhore moti mai turan ne chu tiang chuanin namdang na thok kan chalut chur chur mai ania mystery chawni levin sumdong tam takanom tiang chuanin in hung bing da kan nei ILP te pawh hi ani nang taka man chu angai ta viau mai danang thlapin ILP mang hianin namdang mystery emaw sumdong emaw cholut pawh ni la kan ngai ven zui lo lai tak hi poina chu ania natoka kan chhor ania kan chhor zo to ani chuan a thon kir kha kan ti tur ani heta veng le lama na thokin tengjanin son kwal zela an permita zo hnuwa pawh cham khumuang hi tam takan oma chu tiang chu namdang Mizoram an tamna chan pakhat chu ni dan lawaron lut chu soilo danang taka kan lak lu te pawh kan ngai ven zui lo wang hian Muslim an ti te anga bik takin an pung ta em mai chu ania nakin loka chuanin kan la buai ve viau don ni hian a hriata chuwangin hmalakna fir taka kan kal chho pui tran chu angai ta der me hei tuna pawh megalaya laman buai me ka nia Muslim an tam em to maya buai loi maya Muslim tam tak chu arin pu chhuak ka tiang chuanin ka tiang de rap kha ngai na chin te pawh omani kha kan la hre ome man kum khan changa zo sum ko panga ko ruk borvel ni in ka hria aizol dor suwa sam chiam ang chi te pawh kha thil tha tak chu ni ho lova amaro chu ka hun lai pawh khanin aizol kho pui lun la ya dor hun poimo location tha de zong zong khan namdang kuta khana man ania maro chu aizola khan boina lian tak kha chhuak ka namdang dor te anan hala chu tiang chuanin namdang sumdong te aizol khopui tangin an chuak tangwa maya ngai kan o chhole thei ta ram ani kha tiang vel te chu ni kumsang ka zuka somruk paruk MNF in zalen na an sual malam panga khan chuanin aizol khopui a hian banner tam tak kha hindia in ziak kha ani amzia bera chuan namdang khopui tiang hiala soi thei kha alo ni manani maro chu zalen na MNF lamin an han sual nu khanin namdang ngai thelo na tam taka oma vai sumdong te aizol train in puchuak ngo bokani tiang chuan ngai kan han o chhole sum ko paruk sum ko panga chawa aizol buai vak nu khanin kan han zia om le a hei tuna hianin namdang sumdong ten minlu alan chhole mek chu ania engpo ni se dan noya hian thil ti hi a him thla ka tharum thona manga in nek chhuale tiang te hi chu kan support tho lova a tha lova amai ro chu khatiang ka thleng lo ta se hun masalama khan khatiang ka thleng lo ta se la voina hian kan Mizoram khopui bera hian namdang sumdon na lian takina kal mo to ngei narin oma chu tiang vel te chu kan nia apoi mo bera chuan namril ro puchunga sumdon hi apoi mo khop mai hei mithen kha chuanin anma ni ming hoten namdang sumdon na an kaltira chu a huat thalo khop maya mizo ming ho namdang sumdon na tam taka omani chu namphat san na lian takania lo chete nei du awang le chu tianga lo chete nei du awanga an mani minga namdang sumdon na kaltir te hi engma za tan om ti hriat ani wang hian hemi dap chuaka ti bo tur hian tunge mala ang ti poi hriat le thelo chu tiang zong chuaka ti bo tur po hianin theitop kan chua angai ta ani ole indona lamba kha tiang kha kan han peng ta hloya poimo bokaniang chu ngai thatu te pon lo vei zuin lo ngai tua chhun zom ta ela ke mani veng thawa namdang sumdong te khuwa khirna kalpui tur hian malak na engma tak chukan kalpui angai ta ani hetila hian International Energy Agency how to fight birol chuan West Asia in dona chuan hong lian tak hong thalo taka thlen thei ni na soi khovel huwa pin kumtam tak chunga energy lama har satna ato len ber athleng chho thei ni na soya Australia khopui Canberra achanchin tharla khom tu tenan komna birol chuan oil lama har satna thleng chho meka hian IEA chuan Asia le Europe sarkar rang te beronin atul dana zirin an oil che khol te pek chhuwa bel dan tura soipui ni na soya atul ani chuan kan ti nge angai thil om dan kan ngai changa market din hunte chir chiang in member te po kan soipui don ani hati March ni som pakhat khan IEA member ram te chuan khovel huap crude oil man san chho zela wangin oil da that barrel makta duai zeli vel siak chuan lo rem ti to ni kha birol chuan Middle East boina thleng mek chuan kumsang ka go som sari chawa oil lama boina tum ni thleng le Russia Ukraine in dona ena gas lama har sanna athlen te bel khoma in ngong anei lian jok ni na soya
he boina thleng mek chin felna poimo hmasa ber chu Hormuz honani thu a soi ve bokani tuna hianin oil lama khovelin harsatna kan to mek awang hian an strategic reserve atangin barrel maktadoi zali vel pek chu an remti ani kha omjia chuanin sarkar engemaw zat hian crude oil te tin oil thilfi mangte po stock hian naya reserve an naya chu ram chunga harsatna emo international marketa oil harsatna lian tak a thlenin emergency atan chu tiang an oil da that chu an la chhuak thina tiang chuan tuna po hian barrel maktadoi zali vel ram engemaw zat chuan lak chuan tum ania India po hian oil reserve tam taka nei thu te tin crude oil barrel nuai tel te meu India pon reserve fanaya chungte po chu rul tak le kan la thlur bing chho tura nga ila voin lam khovel news lian te han thlir kwal hianin Donald Trump ana Iran bei atum darkar somli pariat nuwa Iran energy munha bei atum chumi athul le na chana soikha Iran den inbiak na nei mek thule borok tha awmo wanga hei hi postpone ani thu a soikha Iran lam chuan thudik lawani antia chu voin lam media liante thupuan ber pakhat ani khati china khan kan han du tok le phot mayanga puan tur tam takoma se an puang zo seng lo han dile phot mai sela indona lama thil thleng thar om zela boina akal chho zela ni Israel ala che chol lawa Hezbollah laminan la beireng boka tin voin lam le ni zan lam po khan Israeli wa suan Iran mun ma then khatte an beile bokani tin Iran lam hian a chang let boka chu an kal dan dala ni meka enge he indona hian hong lian zok anei don ti te kan nga chang zel don nia he channel kal tlang hian in lo ngai ven zel don nia tu tok le photang